Assalamu alaikum жамаат. Токтогул бир туугандар. Бүгүн 3 январ. Мынакей Токтогул мал базары. Жана дагы дээрлик башка региондон көрүлүп жаткандар болсо туугандар, мал базар бизде суббота күнү болот. Көпчүлүгү сурашат Токтогулда кайсы күнү болот деп. Суббота күнү болот. Жана биздин мал базар туугандар жаңы жол айылынан өткөндөн кийин Аренттер Хан Садыр деген айкел бар. Ошол жактан сол тарапты көздөй, көл тарапты көздөй буруласыздар туугандар. Ошол жактан 3 километр ылдый жүрөсүңүздөр. Жол полный асфальт туугандар. Мал базардын өзүнө чейин асфальт менен келесиздер. Мындай кенен жер бар туугандар. Келип малдарды көрүп кетиңиздер. Жана туугандар, реклама боюнча 0554 66 55 03 ушу номерге WhatsApp'ка жаза бересиздер туугандар, же чаласыздар. Туугандар, бүгүн бир аз кеч келдик, саат 10дон өтүп калды. Ошондо койду бир аз тарта кетейин, көпчүлүгү койлор сурайт. Канча болду деп ошо койлорду көрсөтө кетейин туугандар. Канчадан болду аке? 13. 13төн болуптур туугандар мынакей. Баа бериңиздер, өзүңүздөр көрүп. Урачыңыз аласың. 13төн. Ассаламу алейкум, кандайсыңыз аке? Канчада атасыз? 23 тотом mu? Şişek. 23 дейт туугандар. 2 тиш. 2 тиш. Канча кам? 28. 28? Мына туугандар 28 дейт. Разрез далыга чейин. Канча коз? 12'ye verem. Туугандар 12'ye берем дейт туугандар. Улактар канча же? 6,5 7,5. 6,5 7,5. Эң чоңу 7,5 кылат, а? Лөкө 7,5. Мынакей туугандар, 6,5 7,5дан экен эки баштан. Төртөө бою бирдей тегиз койлор экен. Канчадан булар? 15. 15тен төртөө бирдей эле, а? 16. Наркы кашка 16 экен туугандар. Бияга 15 экен. Сеникичи? 14 дейт мынакей туугандар. Кайсы болот аке? Мөкөнү? Канча? Ben 25 tuttum. 12'den sonra falan. 12ден сурап дейт. Канча качты кетеге? Канча? 9000 дейт. Улар жака кеттик туугандар. Колдон келишинче бөлүшүп, лайктан басып коңуздар. Эми көрүнүшүңүздү байкап коңуздарчы. Канча ке? Эркек торпок, а? Канча атасыз? 70 doğdu. 70. 70. Бул эркекпи? Алар da erkek. Канчадан мунуз? 100төн дейт туугандар. 93төн сураптыр мынакей. Наркы үкө тайбука экен, берки торпок мынакей туугандар. Канча экен? 55'ten bulduyuna çok. 60 дейт туугандар. 55ке келди дейт. Ургач. Ургачы, а? Кай торпок? Канчадан аке торпоктор? Torpoktor Ургачы эркек. 50'den de ataz Urgaç. Ургач торпоктор. 50дөн не? Biraz düşük veririz. Наркы эли эне бала? Yok al uy özünce. Уй өзү. Канча аке? Уй өзү. Uy özü 90'da da ataz. Biraz düşük veririz. 90 дейт анда. Супер жолу бар дейт, а? Канча аке? Торпок менен. Адени канчадан атасыз? Канча? 5 дейт анда. Аделин сатам дейт. Шашылыш болот тура. Ассаламу алейкум. Койча. Мына тондар 145 дейт. Так, кыдырып көрөбү эле. Ал кичине суюлуп да коебузбу? Арзандай баштап, малдар таркай баштаптыр, а? Бүгүн эркек торпоктор көп болчу, бул базарда ургач торпоктор көп экен туугандар.
Ege torpoqtor жайнайт тугандар. 10 torpoq бар екен. Қаншадан aka torpoqtor? Torpoqlar 70'ten. 70'ten erkek torpoqtor ha? Тугандар 70'ten дейт. Мüşектен erkek torpoqtor 70'te екен. Ургачыларчы? 50'den. 50'den тугандар. Ургач torpoqtor окшойт. Қаншадан aka? 60. Нарқыз дәл ошо да 60 дейт. Тел ургач torpoq го тугандар. Қанша? Иә. Қанша сатады? 70 сатады. 70. Еркек. Еркек екен, а? Қанша молы ат aka? 65'ten тугандар. Еркек torpoq а? Ургач. Қанша aka? Torpoq bu. 60. 60 deyт тугандар. Сұрады? Surodat Қанша келді? 55. Beri boydim aka. Номер айтып қой емес, қай жақтікі? Mazarsu. Мазарсудан екен aka. Туғандар өзім Тайкем жақтан екен. Айтып алыр. Айтып. 058 87 87 98 97. 98 97. Aka туғандар байланış бересіздер, Мазарсудан екен. Жақын жерде болсаңыздар шу жақтан. Иә. Videonun kaçta? YouTube'dan чыгат. Токтогул Малбазардан буюрса 2 күнен. Aka сиз канча? 87 дейт. Еркек бука канча экен? 80 отыр. 80 отоза? Жакшы экен. Канча келди? Бул. Сурашты. Болла aka, рахмат. Aka, канчадан torpoqtor? Бөкөтөң татылабы? Канчадан? Ургач torpoqtor экен, а? 40 тугандар aka. Бираз чакан экен, аркысы чоңураак экен. 45 грамм. 45. Нелгинде тартып кой. 45 экен, аркысын алып алдык. Канча aka сизге? 95 отыр. 95 дейт. Боз дейт, а? Мына. Канча келди aka? 88 88 келди. Наркы жигит сурода. 88 сурат тугандар. Жакшы боз экен. Ургач torpoqtor бар экен. Torpoqtor канчадан? 48. 48'ten. Beş öten hala. YouTube'a çağır. 48'ten tuganlar. Tamam, bu kadar çıkın tuganlar. Kança da olsa ki? 95. 95 değil. Kança geldi? Sıraştı o? Versem ben 90'a çeyrek suran. 95. Torpoq ken tuganlar, çoğun ken ha. Ha, 53'ten deyip tuganlar. Kançadan dediniz aka? 53 otam. 53. Narkılıç? Aldan o götür. 53 deyip. O yüzden çıkaramla. Düşüp berem deyip tuganlar, jol berezine. Kaçadan aka bu kadar? ne olat? Opşeyle 85 tuganlar. 85 deyip tuganlar. 42 deyip. Urgaç erkek. Burgaç. Urgaç deyip. Mına tuganlar attары тарта кетейинчи секен. Сатылабы aka? Канча дадасыз? 200. Suraylısa sıra. Aka sizge kança? Kança kalındı? 220. 220 da otqanda alındı deydi onu. Toqta YouTube'dan saat verirsen.
Сатылабы? Қаншадан сатасың? 210. Яқын келен татайыншы. 210 дейді. Бүттігілі бейік аттар. Қанша кәй болыңыз? Стігі өке? Стігі қаншадан сатың? 115 дейді қандар. Сатылау? Қанша сатасың? 230. 230 дейді ондар. Екі азы екен сонда. Hem жаштарын емкіде кейін шашпай тоғыларақ қылып тартады. Сатылау әке? Қанша сатасың? 150 дейді. Biraz çakanıraq onda. Qancha aka? 120 manat. Mana ya, to'xtab YouTube. Mana soat. Mana burada to'g'anlar boshqa regiondan ko'rib жатсаңыздар, mına ат жылқы резенстер полный бар, а? Келіп көрерсіздер ана. Алды 220 атқан дүрізі алынып тұран арық чекедегі. Тоғандар дайыр жол реклама бойынша 0554 66 55 03 шу номерге чалып WhatsApp'тан де жазып бердіңіздер. Любой қызматты, а? Өрізі тартабыз.